Igitondo cyiza abakurikira ibiganiro byacu kuri Newsroom TV, nizere ko mumeze neza, amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Hanyuma unyemerere tubane muri aya makuru akugeraho buri munsi, n'amakuru acukumbuye kandi amakuru atariho ivumbi. Imirwano hagati ya M23 ndetse na Wazalendo yongeye yahinduye isura, cyane cyane mu misozi ya Funga, hariya witegeye mu mudugudu ni mu midugudu ya Katobi na Mela, hariya ni muri groupement ya Kisimba. Aho ngaho rero muri Warikare rwose imirwano yakomeje kuba ibica bigacika. Amakuru aturuka rero muri ako gace avuga ko imirwano yatangiye nimugoroba, ubwo impande zombi zahuraga ku irondo neza, nkuko amakuru agenda abivuga, nkuko benshi mu batanga buhamya bagenda babivuga yuko izi mpande zombi zabaye isakirana. Rero urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje zumvikanye kugeza mu gicuku, bitera guhunga kw'abaturage ba Katobi ndetse na Mera mu gace ka Banakindi. Ahangaha niho amasasu yavugiye cyane, ariko kandi amakuru aturuka muri kariya gace nanone yerekana ko kuri uyu umunsi wo kwa mbere n'ubundi wari utuje cyane, kuko imirwano yahereye ku munsi wo ku cyumweru, ariko kandi bigeraho ku munsi wo kwa mbere bisa nk'ibicecetsemo. Nubwo rero kuri ubu ngubu bigoye kumenya neza niba waba agenzura uyu musozi ngo ninde, ariko kandi ni umusozi wa Fungula. Aho ngaho ntiwapfa kumenya ngo ninde ubu ngubu kuri ubu uri kuba ahagenzura. Umubare rero w'abahitanywe n'iyi mirwano ntabwo uramenyekana, ariko amakuru amwe avuga ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu karere hano k'imirwano, cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Amakuru agenda avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo ni menshi cyane. Kuri ubu ngubu Tshisekedi nawe yazanye abacanshuro benshi cyane, noneho ngo yamenye, nkuko impuguke z'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko mu mujyi wa Kisangani na Kinshasa hari abacanshuro ngo bagera ku 120. Ngo rero ngo ahangaha bashinzwe indege z'intambara na drone z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana yuko M23 nayo ikomeje kwitegura ku ruhande rwayo, kuko leta ya Kinshasa nayo yamenye abasirikare ndetse yatangiye rwose no kuzana abacanshuro benshi cyane kugira ngo irebe uburyo yakwisubiza imijyi yaba yarambuwe na M23. Raporo z'impuguke rero ziherutse gushishikariza komite y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ishinzwe ibihano, igaragaza ko mu bacanshuro ba leta ya DRC yakoranye nabo benshi bakoreraga mu mutwe wa Congo Protection, iyo bita CP, bagiye ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru. Abo rero mu kindi kigo cyitwa Ajemila abiganjemo abatekinisiye mu bijyanye n'indege na drones boherejwe gukorera Kinshasa no muri Kisangani kugira ngo bajye bita kuri ibi bikoresho mu gihe byagira ikibazo. Iraporo isobanura ko ubwo abarwanyi ba AFC 23 bafataga umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025, abacanshuro bo muri CP bagera kuri 291 bahungiye mu bigo by'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro Loni. Rero abacanshuro bo muri CP bari biganjemo abaturutse muri Romania, nibo batashye banyuze mu Rwanda ku itariki 29 Mutarama nyuma y'ibiganiro u Rwanda rwagiranye na Loni. Izi mpuguke za Loni zemeza ko abacanshuro bose bakoreraga muri CP bose ngo batashye. Ubu ngubu muri DRC hakaba hasigayeyo abo mu mutwe wa Ajemila. Abo bose rero ngo barashaka kuba
bakwisubiza agaciro cyangwa se bakwisubiza ibice byinshi byafashwe na M23. Izi mpuguke zagize ziti ubwo iyi raporo yandikwaga abakoreraga muri CP bose bari baravuye muri DRC, ni mu gihe abakozi 120 bo muri Ajemila bari bagikorera Kinshasa na Kisangani, cyane abatekinisiye ba drone za CH4 n'indege za gisirikare. Urumva rero niko abacanshuro bakomeza kuza bisuka, ndetse zimuguke zasobanuye ko Ajemila nayo idasigaje igihengo kinini muri DRC kuko ngo yateganyaga guhagarika ibikorwa byayo ngo muri iki gihugu muri Nzeri 2025, mu gihe abacanshuro bo muri CP bavuye muri iki gihugu. Ajemila nayo ikaba iteganya gucyura abayo. Leta ya DRC rero yinjiye mu bufatanye n'abandi biganjemo abakomoka muri Colombia kugira ngo baze bakorera abanyamerika. Ubwo ni wa munyamerika Eric Prince, uyu nguyu ukomeje kuba yabadiringira. Impuguke za Loni rero zemeza ko leta ya DRC na Prince binjiye mu bufatanye mu kuboza 2024 mu buzibanda cyane mu gutoza abasirikare kurinda abirombe by'amabuye y'agaciro no kohereza abarwanyi ku rugamba bazakoresha cyane drone. Nguko impuguke za Loni nuko ziba zibivuga, ariko kandi nkubwire ngo noneho ubungubu Tshisekedi yamaze gutegura cyane, yamaze gutegura ahantu n'abantu kugira ngo arebe yuko yakwisubiza agaciro, yakwisubiza ibice byinshi yaba yarambuwe na M23. Amakuru aturuka mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko leta y'iki gihugu yamaze gutegura abasirikare babarirwa mu bihumbi 60 ngo bayifashe kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu, ibice bimaze hafi amezi 6 bigenzurwa na M23. Kinshasa rero ikomeje gutegura izi ngabo zirimo iz'Uburundi ku bwishi ndetse n'imbunda ngo ziremereye zaraguzwe nyuma y'iminsi mbarwa basinyanye amasezerano y'amahoro n'u Rwanda. N'amasezerano rwose yarimo no kuba impande zombi izaba zare buryo amahoro agaruka. Rero ihuriro Alliance Fleuve Congo rwo ni AFC, ndetse rwose iri huriro ribarizwamo M23 riherutse kwamagana iriya gahunda ya leta ya Kinshasa ryise ubugizi bwa nabi bugamije gushyira mu kaga abaturage b'abasivile. Rero umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka aheruka kugaragaza ko kuba leta ya DRC ikomeje kurunda ingabo mu birindiro bitandukanye ari igitutsi ku biganiro bikomeje hagati ya ririya huriro ndetse na leta ya Kinshasa Doha muri Qatar. Yunzemo ati ikibi kurushaho nuko ihuriro ry'ingabo zayo, ubwo n'ingabo za Kinshasa, ingabo z'u Burundi ziri gutunga ku bushake intwaro zayo ziremereye ku duce dutuwe cyane n'abasivili. Ibi rero ngo ibi birenze kuba icyaha kibasira inyoko muntu cyangwa se icyaha kibasira inyoko muntu. Nubwo rero Kinshasa itaratangaza ku mugaragaro umubare w'ingabo zamaze kuba yohereza mu bice bitandukanye, amakuru aturuka mu gisirikare cyayo avuga ko ari ubwo bwa mbere hateguwe ingabo nyinshi cyane icyarimwe kuva muri 2013 ubwo ingabo za leta zifatanyije na MONUSCO barasaga kuri M23. Abayobozi ku ruhande rwa leta bavuga ko gutegura ziriya ngabo bikenewe cyane mu rwego rwo kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu ndetse n'utundi duce M23 yaba igenzura kuva mu mpera za 2021. Kuri ubu rero muri DRC hari ubwoba cyane bw'uko imirwano ishobora kubura mu gihe hashize ibyumweru ndetse n'icyumweru kimwe, ahubwo ubungubu leta ya Kongo n'u Rwanda basinyanye amasezerano y'amahoro. N'amasezerano kandi ateganya ko Kinshasa igomba kujya ku meza y'ibiganiro na M23 vuba na bwangu mu rwego rwo gushyira iherezo ku makimbirane bafitanye kugira ngo rwose uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwongere bugire amahoro. Icyo kora impungenge z'uko ari amasezerano atashyirwa mu bikorwa ni zose kubera ko kutizerana kw'impande zombi zasinyanye birakomeje.
rero Perezida Paul Kagame haruka gutangaza ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza ibyo rwemeye kuba rwakora cyase rwemeye kuba rwagiramo uruhare kugira ngo amahoro agaruke. Gusa ateguza ko mu gihe uru ruhande rwa Kinshasa cyase uruhande rwa Kinshasa rutagira icyo urukora rwose ibintu byaba bitameze neza byasubira urudubi. Rero mu gihe uruhande ruri gukorana n'u Rwanda rwazana amayeri rukanashaka gusubiza ikibazo inyuma, tuzakemuza ikibazo, ati tuzakemura ikibazo nkuko na mbere twarimo kugikemura. Nuko nkuko Perezida Kagame abivuga ati rwose Kinshasa nitagira icyo ibikoraho tuzakomeza dubikoreho nkuko n'ubundi twari turimo kubikoraho. Yunzemo ati gusa twe dufite gahunda, turi abanyakuri, tunateganya gushyira mu bikorwa ibyo twemeranyijeho ndetse no kurangiza ikibazo neza. Nguko uko Perezida wa Repubulika yabivuze, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nuko nguko yabivuze. Hanyuma rero Kakure nawe ati rwose ahangaha UPDF na FRDC ntibarwanya Wazalendo, birwanya bitwaje intwaro. Rero uyu nguyu guverineri wa gisirikare w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru wari mu mujyi wa Butembo kuva ku mugoroba ku wa gatandatu ku itariki 5 Nyakanga 2025 aho yakiriwe n'umuyobozi w'uyu mujyi, komiseri mukuru muri polisi Roger Mowa, hamwe n'umuyobozi w'ingabo muri Rubero Colonel Ale Kiwewa ndetse n'abandi bayobozi baho. Abanyamakuru bagejejweho amakuru ajyanye n'imirwano iherutse kuba hagati y'ihuriro rya FRDC na UPDF n'umutwe wa Maimai uvuga ko ari Wazalendo ufite icyicaro gikuru Baswaga cyane Muhola. Ahangaho rero niho bafite icyicaro. Guverineri rero Major General Somo Kakure Evariste yasobanuye ko ibintu bimeze nkuko iyi nkuru dukesha urubuga rwa Media Congo Net ibivuga. Avuga bati guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yasobanuriye abantu cyase yasobanuriye ibitangazamakuru agira ati ku muhanda wa CNN cyase mu CNN Buyinga ntabwo ari ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya VDP abakorerabushake mu kurinda igihugu cyangwa se Wazalendo bafatanya na FRDC, ahubwo habayeho kurasana n'abantu bitwaje intwaro zitemewe n'amategeko bashaka guhagarika ibikorwa bya gisirikare bikomeje. Ati ntago byari kurwanya Wazalendo. Ibisobanuro rero bya guverineri wa gisirikare byasaga nk'ibisubiza rubanda cyangwa se ibisubiza abaturage nyuma y'ibibazo byerekanye no kumenyekana cyase kumenya niba ibyo mirwano yongeye gutuma abaturage b'abasivili bata ibyabo bakihungira bakava muri iyi imirwano. Nguko rero nuko yabazwaga ibyo bibazo bamubaza bati bite bya UPDF na FRDC twumva barasana na Wazalendo bimeze gute? Abasubiza yuko batari kurasana na Wazalendo ahubwo bari kurasana n'abandi ibimitwe yitwaje intwaro ndetse ngo batunze intwaro mu buryo ubutemewe n'amategeko. Reka ngushimire niba baramaze gukora subscribe, ariko kandi niba utarayikora hano kuri Newsroom TV nizere ko ugiye kwikora akakanya kugira ngo amakuru yacu ajye kugereraho ku gihe, ariko kandi ukore like, ukore share, comment zawe rwose uzisige kugira ngo tujye tubana buri munsi ku munsi twumva ibitekerezo byawe, hanyuma ugire umunsi mwiza.